à ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peuple une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son fond, au-dedans ou dehors, debout sur le rempart, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique, toi, Mali. Notre combat sera unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali d'aimer. Les simples risques d'espérance, les cœurs de confiance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le programme d'aujourd'hui, la cérémonie doit commencer avec la récitation du Saint-Coran. J'invite M. Moudibou Diara Sahib pour la récitation du Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. hakil lajigi wati mina Ibrahim alayhi salam ko Allah ta'ala ni dugu ni oke dugu basigili wa aduguma o grazege suko nyumana maoma uli mana Allah ta'ala ma ani kiyama do ala ko hal ma min kafa Allah ta'ala ma abana o grazege wati kungurun kono o ko fa ano sigi kata jangata min o kala jigoro ce juguye ko hakila jige wati mina Ibrahim ana denche Ismail o eni soyi abilu ayo sigi o banaka doke Allah ta'ala minalike awunye anganyini fena sawla yi alay menike masaye wa doni masa o yi alay Allah ta'ala ama ini efe ye awun flake may ma mesika kayre kulubaga yi Allah ta'ala ma ani awon ga demena bela jeni ko ke mato mena siga o ke mai mamme siga o rema jiga ira talai wa anga batu tu chenima ko ira awuna wa ika tubi kana awma sawla alai masai me tubi masai hine masadu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.